Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Rio News, aho tubazaniye updates. Biravugwa yuko Gumino yamaze kohereza ingabo za P5, ni umutwe udasanzwe. Bivugwa ko wari umaze iminsi uri gutorezwa mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba baze kugera mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Ahangaha ni muri ahangaha twahita wenda nko aho twakwita nko muri sheferi ya Bukumu. Aha ni muri groupement ya Uvira, aha ni teritwari ya Uvira. Byifashe bite, bihagaze bite? Uramenya akantu ku kandi yuko situation ihagaze, ndetse nuko kuri frontline bamaze guhabwa amakuru yo kurwanya umutwe wa AFC M23. Ni misi ikomeye cyane bamaze guhabwa, ndetse magingaya bakaba batangiye operasiyo zigiye zitandukanye. Ni mu gihe kandi mu bice bigiye bitandukanye imirwano ikomeye kandi ikomeje, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Byifashe bite? Uramenya akantu ku kandi, aho turi buvugane n'umuroko wacu Informa uherereye mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo aduhe ibyo n'ibyo bikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara mu buseruko buharanira intwaro rusange za Kongo. Ni mu mundi rero tuzo turebera hamwe uko byifashe, ndetse turebe akantu ku kandi nuko situation ihagaze. Turi burebe mu rwego rwa politique, turebe n'ibikomeje kugenda byibazwa n'abatari bakeya. Ni mu mundi rero mbanze mbashimire, mboneraho no kubifuriza Pasika nziza, kubemera Pasika, umuzuko wa Yesu Kristo, ndetse nanabifuriza icyumweru cyiza kubemera icyumweru, ndetse mbifuriza gusoza weekend nziza kubajoyininga cyane weekend. Ariko mboneraho no kubashimira mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, bityo mukajya mwiyumvira amakuru acukumbuye kandi yizeye kuri Kigali Rio News. Nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya, ndi Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone turi bwakire Bwana Bizima uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atujyane kuri front line. Ni munyemerero dutangire turebera hamwe ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ku munsi w'ejo bidasubirwaho, ingabo zirangije imyitozo mu gihugu cy'u Burundi za General Kayumba Nyamwasa na Jarick Habyarimana zamaze kugera muri Haut Plateau ku Ndondo mu muhana wo mu Kajebwe, aho zambukijwe na Lieutenant Nyamusaraba Alexis Shaka, n'ubundi wigeze guha indaro P5, yari yobowe na General Kayumba Nyamwasa. Izi ngabo zibarirwa hagati y'ibihumbi 4, ndetse bikavugwa ko zimwe mu ntwaro bari bukoreshe, cyangwa mu ntwaro mu bikoresho byose usibye n'intwaro n'ibindi bari bukoreshe byatwikiwe mu nkambi yo ku Musaga. Bamwe bati misi ikomeye bahawe niyo kugaba ibitero, ndetse no kuba ari amasezerano basinye. Ndumva twaragiye tubitangaza, bivugwa ko biyemeje ko bakwirukana AFC M23 muri biriya bice, ndetse leta y'Kinshasa n'abarundi bakazafasha uno mutwe guhirika igihugu cy'u Rwanda. Ibi bisa nkaho bitazigera bibahira bitewe n'uburyo ki banabigerageje ku rwego rwo hejuru. Murabyibuka mu minsi yashize aho bari baratangiye gutegura ama operasiyo mu bice bya Nyungwe, bikaza kutabahira. Magingo rero bubuye, ariko bigaragaza ko bari mu kuboko kwa leta y'Kinshasa, ndetse bivugwa ko bagiye kwihuza na FDLR nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze sayingi, aho nakiriye amakuru ambwira yuko mu kanya gato cyane
ibintu byari bimaze guhinduka, ubona yuko AFC M23 yatangiye gukora udutendo dutandukanye bitewe n'uko imitwe igiye itandukanye ikomeje kugenda yiyunga kuri leta y'Kinshasa. Bishoboka kuba AFC M23 yagiye guhindura ingamba bitewe n'uburyo ki ubona yuko hakomeje kugenda hiyongera abayirwanya cyangwa abarwana kuri kote y'abarundi ndetse na leta y'Kinshasa. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Bwana Bizima kugira ngo atwapudetinge uko situwasiyo ihagaze isaha iyi ngiyi. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse. Yes, Bwana Bizima, n'ubundi biravugwa yuko ibintu byamaze guhindura isura. Hari abasirikare bari bamaze iminsi mu myitozo bongeye kuboneka mu gisagara cya Uvira. Bivugwa ko baje gufasha abandi basirikare benshi, ariko mu kanya urambwiye ngo AFC M23 iri gukora ibitendo bitandukanye na operasiyo zidasanzwe. Byifashe bite saha iyi ngiyi, Bwana Bizima? Ni operasiyo isanzwe kandi ubona ko itabaye nk'aho imbaraga zayo zigaragara kuri uyu munsi, kuko no mu munsi w'ejo watambutse ndetse iminsi igera muri 2. Ni operasiyo ubona ko yagize ikihindura cyane bijyanye n'imbaraga ziri gukoreshwa cyane ku ruhande rwa M23 muri kino gice cya Minembwe. Ubona ko yari isa naho yari imaze iminsi yugarijwe cyane na drone ndetse n'ibitero bya coalition bikomeye cyane, ariko ubona ko ubu rwose byahinduye isura cyane bijyanye na situation iri kuba bitewe na operasiyo iri kubera muri bino bice bitandukanye bya Minembwe. Ubwo ubona ko hakomeje kugwizwa ingabo kuri coalition nyinshi cyane zitandukanye mu buryo bwo gusa naho bashaka gusa naho bakwigarurira ibice byinshi ndetse bagasa naho uyu mutwe bawusenya nko mu mugambi wabo bari bafite, ariko urabona ko bitagikunze cyane bijyanye n'uburyo ki ubona ko M23 ndetse twirwanaho muri iki gice cya Minembwe yabaye nkaho yahinduye system bijyanye na operasiyo iri gukora, kuko ubu coalition noneho isigaye igenda nayo yitega cyane ku buryo ubona ko itagikeneye kwadivasinga bijyanye n'uko iri kugenda ibihuriramo n'ibibazo bikomeye bitandukanye no mu minsi itambutse. Rero iyi coalition yari isa n'ihawe imbaraga nyinshi cyane n'intege na drone zakoreshwaga mu bihe byinshi cyane bitambutse, ubona ko aricyo gisa naho cyari kigize ino operasiyo yari isigaye ibera mu Minembwe. Ariko ubu imirwano ihari ijyanye n'uko M23 ariyo iri kwadivasinga mu bice byinshi ndetse igakoresha sharing ku buryo bushoboka, hanagira drone isa naho ishaka gukorosinga ya coalition ikaba ziri kuraswa, ikaba aricyo kintu ubona ko cyahinduye isura hano cyane, ku buryo ubona ko iyi ntambara iri buze guhinduka cyane bikomeye ku ruhande rwa coalition. Ariyo mpamvu ubona ko hasa n'ahabaye n'ikikango cyane bijyanye n'imyitwarire ayo mu 23 na twirwaneho. Ubu hakaba hari kugenda hoherezwaho ingabo nyinshi cyane zitandukanye, ndetse ku gicamunsi cy'ejo habarwa ko muri izi nce za Minembwe hashobora kuba harinjiyemo ingabo za coalition zirenga mu 5,000, ku buryo ubona ko nanone byongeye byabaye nk'aho imisozi yose yuzuye ingabo bidasanzwe nko mu minsi yose itambutse. Iyi ni operasiyo iri gutegurwa hano y'ihindura ku buryo bukomeye, ubona ko FARDC yasisiye ko ishaka kwigarurira bino bice byose, ndetse hakahita humvikana ko nta pozisiyo n'imwe ihasigaye ku ruhande rwa M23 mu ntego zayo bafite, ariko ubona ko bitari buze kubahira cyane bijyanye n'imigambi ya M23 ifite muri iki gice cya Minembwe, kandi ubona ko iri kurwana inkundura bikomeye cyane, igaba ibitero bidasanzwe. Ubwo twari tumenyereye ko iteka ryose itegereza ko ariyo bagabaho ibitero, ubu noneho niyo iri kugenda igaba ibitero mu mapozisiyo atandukanye ya coalition, ku buryo nabo ubu aribo bari guhora biteze ko hari imirwano igiye kuba, kandi iri kuba ari imirwano ikomeye, ku buryo ubona ko byanze bikunze coalition hari umugambi ushobora gukoresha cyane. Biri no kugenda bivugwa ko bashobora kwitabaza indege z'intambara mu buryo bwo gusa naho
basa naho birengera kuko babona ko ibintu byahindutse. Yes, bwana Bizima, biravugwa yuko mu minsi yashize hari abasirikare bari bari mu myitozo mu gice cy'i Burundi, ariko bivugwa ko bahagarariwe n'uwahoze ari umusirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Sinzi wenda hari igihe byari ibyanditswe, ariko se ko bivugwa ko yinjiye mu gisagara cya Kongo, aho ngaho yinjiriye Uvira, byaba ari byo? Ubwo ni umutwe w'itsinda ry'abasirikare bivugwa ko bagera mu bihumbi 4. Muri abo basirikare uvuga ko bageze muri Minembwe nabo barimo, cyangwa ni ibiba byanditse ku binyamakuru by'ibihuha, bwana Bizima? Ni amakuru bariho kuko muri izo ngabo zageze mu masaha y'igicamunsi cy'ejo, birumvikana ko byanze bikunze zirimo muri izo zavuzwemo, zitaramenya neza. Ntabwo wahita umenya abantu bayoboye ama operasiyo nubwo baziyitirira ko ari za Kayumba, ariko ntabwo Kayumba ari uri muri operasiyo hariya. Byanze bikunze hari ababa basa n'aho bahagarariye izo ngabo, kuko niba zigaragara ko ziri hejuru y'ibihumbi 4, urumva ko harimo ubuyobozi bwinshi cyane bujyanye no kuba zije muri operasiyo ziturutse mu bice bitandukanye. Gusa ariko ushobora gusanga zose uko zingana zitavuye i Burundi, ahubwo hari n'izo bafatiyemo hariya, kuko iyo ugenzuye n'ubundi usanga izi ngabo zigwiriyemo izo wasanga muri Wazalendo, izo wasanga muri FDLR, kuko nta tandukaniro ririmo cyane, kuko n'ubundi ari Wazalendo cyangwa FDLR bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyane kuruta izindi ndimi zose bakoresha. Rero ni ikintu ubona ko izi ngabo inyinshi zishobora no kuba zari zisanzwe ziri muri kiriya gisagara cyo muri ibi bice bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, aho imirwano isanzwe ibera. Yes, bwana Bizima, rero ndagira ngo wenda kugira ngo turebere hamwe y'ukuntu ibintu biba byifashe, wenda uduhe ishusho rusange y'uko umutekano uhagaze mu bice byose byari birimo kuberamo imirwano, cyangwa wenda mu ma axe agiye atandukanye. Ego, reka duse naho twinjira hano muri Plaine de Rusizi. Ubona ko operasiyo yaho ikomeje cyane ku ruhande rwa M23 ndetse na koalisiyo. Ubona ko rwabaye nk'abura gica, basigaye bakora operasiyo zimeze nk'iz'ubwenge zo gucengana cyane, ibintu bijyanye no kurasana byihangana bitajya biba ngo bitware umwanya. Ni ikintu ubona ko cyane cyane rero ubu ngubu M23 isa naho iri gukoresha ubwenge bukomeye bwo kugira ngo ise n'isatira ibice birimo ingabo z'u Burundi cyane. Ubona ko ishaka gusa naho ibifunga cyane, kuko ubona ko ariho hantu hasa naho ifite imbogamizi cyane, ko mu mirwano ishobora kuba iyo ari yo yose yabahuza na koalisiyo hashobora kuba haba ikibazo cy'intambamye, kuko ubona ko ari mu kaboko k'ibumoso kajyanye na operasiyo zabo iyo berekeza muri Uvira ndetse no mu bindi bice. Ni agace ubona ko bashyizeho imbaraga nyinshi cyane mu buryo bwo kwirinda ko hashobora kuba imirwano ibahuza na koalisiyo, ugasanga habayeho musada wo kuri iki gice cy'u Burundi bashobora kuraswa baturutswe mu mbavu. Ukaba ubona ko bahashyize ikintu kimeze nk'urukuta cyane, ariyo mpamvu ubona ko hari hashize iminsi igera muri 2 hari ikikango cy'uko M23 ishobora kuba ishaka gufata ibi bice bihana umupaka wa Kongo n'u Burundi, cyane mu buryo ubona ko byari byabaye nk'aho habaye ikikango gikomeye ku ruhande rw'u Burundi, ndetse hakaza kuza kwiyongeraho intwaro ziremereye ku gice cy'u Burundi, mu buryo wabonaga ko biteguye kuba isaha n'isaha habaye kuba M23 yinjira muri ibi bice cyane, ishobora kuraswa bikomeye, bijyanye n'uko bari bafite impungenge cyane ko bashobora kubabana neza, ku buryo nta musada ushobora kongera guturuka i Burundi werekeza muri iki gihugu cya Kongo hano mu mujyi wa Uvira. Ariko n'ubundi ukabona ko aricyo cyerekezo cya M23 mu gihe yaba ikibashishwa kugenzura iki kirere. Hashobora kwifashishwa drone cyane mu buryo bwo kuba bakigarurira utu duce mu buryo bwo gukumira musada, kuko ubona ko imbaraga zose zabasa n'izaza gutabara muri ibi bice zaba ziturutse muri iki gice cy'u Burundi. Ni uburyo rero ubona ko
harimo gucengana cyane ku mpande zombi cyane, ubona ko habuze uwerura ngo abe yakora imirwano idasanzwe, kandi hakaba ikikango kuri koalisiyo cyo guhora bakura imbunda z'umusada mu gice zajemo, mu yindi minsi ukabona zirongeye ziragarutse, bijyanye no kubona ko hashobora kuba hariho komando itari nziza, bijyanye n'uko haba ihindagurika rijyanye na operasiyo bategura. Cyateguye uyu munsi ejo gihita gihinduka ku ruhande rwa koalisiyo, ukabona ko byanze bikunze mu bashinzwe operasiyo hashobora kuba harimo kutumvikana, n'ubwo biba bisa naho bitarerura ngo bijye hanze, ariko bigaragarira mu bikorwa biriho, bijyanye n'uko ubona ko byanze bikunze ari nacyo cyateye koalisiyo kuba yagaba ibitero bikomeye kuri ayo 23, yuko igifite icyo kikango cyo guhuzagurika, ndetse ubona ko muri operasiyo zabo abayobozi basa naho batarimo guhuza cyane, bikaba byaraketswe ko hashobora kuba harimo ubugambanyi bushobora gutuma batakaza haramutse habayeho ikibazo gikomeye cyo gukora operasiyo. Yes, nibyo bwana Bizima, birumvikana yuko operasiyo zikomeye kandi zikomeje, n'ubundi twagira ngo utwapudetinge icyari mukuru, bwari uburyo bwo kugira ngo utwapudetinge abakunzi bacu aho ingabo ziherereye, bivugwa ko zirangajwe imbere na Kayumba Nyamwasa ndetse n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Jean-Luc Habyarimana, ndetse bagiye bagirana ubumwe bishimangirwa n'ingendo bagiye bagira mu gihugu cya Congo. Bikaba bivuga yuko n'ubundi uno mutwe wamaze kwinjira ku butaka bwa Congo. Hari amakuru ariko tugiye kubaha yari yasohotse ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bivugwa ko hari amasezerano bashobora kuba baragiranye na leta ya Kinshasa, aba ni Habyarimana, Jean-Luc ndetse na Kayumba Nyamwasa, bivuga ko ngo bari barasinyanye yuko bagiye kwirukana MRDP twirwaneho na AFC 23 muri iriya zone ya Minembwe. Akaba niyo mpamvu ubona habereyo imirwano ikomeye. Ibi ni byo tugenda tubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavugaga ko n'ubundi iriya zone ya Minembwe bayibahaye kugira ngo babirukanemo, ubundi babahe nk'ikibuga cyo kuba bakwiyubakaho kugira ngo bazabone uko bisuganya. Bwana Bizima, sinzi nimba hari amakuru wenda waba waratohoje ku by'ibyo nkuru zagiye zicaracara, sinzi nimba wenda hari uburyo watubwiraho kugira ngo tubwire natwe abakunzi ba Kigali News. Yego, ni ikintu gishoboka. Urabona ko byanze bikunze ntabwo uyu mugabo Kayumba ari ubwa mbere yaba agerageje iki gikorwa, kuko bimaze imyaka irenga hafi 10 n'ingahe ibi bintu abijyamo ariko bikanga. Rero nawe wibaza impamvu muri tere basabye mu masezerano baba baragiranye na Segeti yo kuba bajya gutangira operasiyo zabo muri Sud Kivu, kandi uzi ko kiriya ni igice kibangamye cyane kugikoramo operasiyo. uri umuntu uteganya kuba hari imirwano wakwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko kuva iwacu nawe uciye muri Sud Kivu hano ukambuka ujya mu Rwanda harabangamye cyane. Rero tere nziza kuri bo yari kuba iri muri Nord Kivu, ariko sinibaza impamvu atariyo bagiye, kandi uzi ko hari kubera operasiyo, ahubwo bakaza gusa naho basatira muri Nord Kivu mu gice cya Minembwe. Ubona ko ahubwo ari nk'intego bafite cyangwa misiyo biherewe na FARDC mu buryo bwo kugira ngo bakureho iriya zina ry'abanyamurenge muri kiriya gice cya Minembwe, kuko urabona ko muri situasiyo zose ziriho na operasiyo ziri gukorwa byose ikintu kibari mu mutwe ni mu Minembwe. Rero urabona ko byanze bikunze nta mutekano na mukeya FARDC ifite hakiriho izina abanyamurenge. Ubona ko ariho bazana ibikorwa byose ndetse bashyira n'imbaraga nyinshi, kuko nta gace kararaswamo drone nka Minembwe, aricyo kikwereka impamvu yibandwaho, kandi kariya niko gace gashobora kuba katarimo umutungo kamere bihambaye ku buryo ariho hashyirwa imirwano ikomeye ku rwego rungana kuriya. Rero urabona ko byanze bikunze ari misiyo yabahaye mu buryo bwo kugira ngo bazimye ririya zina, ndetse he kuzongera kugaragara ko hari umuntu w'umuturage muri kiriya gice cya Minembwe ukitirirwa ko yaba agihari. Urebye ino operasiyo bari gutegurayo irasa naho ari kigamije ku rwego rwo hejuru.
Yes, bwana Abizima rero nkundira ngushimire mwifuriza kugubwa neza n'ubundi update zo nakagaruka. Yego murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza n'ubundi update zo nakagaruka. Tujye twiringira ko Imana ariyo nkuru, ubwo wenda hari igihe izi ntambara zikomeje kugenda zigaragara mu bice bigiye bitandukanye, Imana yazazihosha kuko tuzi neza ko Imana ishobora byose. Ciao, mugubwe neza kuri uyu munsi wa